Utiganiri wa icigo kuringana na uritu wa kiama niyo ndereti hiu iria ikoretwo igithie na mbere thirikari-ini ya urumwe. Kiama kia ODM gikiorota UDA gikiuga ati irenda kuhanda ahuraniri itugi-ini cia ODM kuma gicua-ini ithuiro ria bururi nginya Luo Nyanza, undu uria atongoria a kiama giki makoretwo making'ethanira naguo. Our irreducible minimum as Homa Bay party people is that Homa Bay is ODM zone, and it will be only for ODM, members seeking elections on behalf of any coalition if we go to any. There's no negotiation when it comes to zoning, because we are not going to allow UDA to plant candidates here in Muhoroni. All our party strongholds, all those strongholds are reserved for ODM. Hatutaki hiyo maneno ya zoning. Kuanzia leo nataka kusema hivi. UDA, chama yangu ya UDA itasimamisha governor, women rep, senator, MCA, mjumbe kila mahali. No aricera-ini mwena wa Githii na Nyamira, President William Ruto uria noe mutongoria wa kiama kia UDA ni ahuthiriirie bara ici akiuga ati citire na kiene, akinyitirira ati ciama ici no cikinyanirie itanya ria kuiyukia thirikari na kuhotana iturwa nyingi githurano-ini twerekeire andu mategwitana mirura. Wale watu wako huko katikati wanajaribu kuleta friendly fire kwa mambo yetu ya UDA na ODM. Mimi nitawakomesha, kwa sababu hatutaki siasa ya kupiganisha vyama vyetu. Tunaweza kushinda tukiwa pamoja, sio lazima mmoja akose ndio mwingine apate. Sisi wote tunaweza kupata. Mwahu uria uratindika meciria ma kuirigura mihaka yothe niguo kiama kirugamie andu o kuria kirenda. Maroiga ati ino ni njira ya gutigirira ati andu aingi ni meyumiria ta uria kwahotekeka githurano-ini twerekeire, na kiharo gia kumatha iturwa cia utongoria kiararamio makiria Nyanza kuria ODM ikoragwo na uge munene. No ang'ethaniri a riciria riri maroiga ati kiama kia ODM kiaya gute uritu wakio UDA yetikirio ihuranire iturwa itugi-ini cia kiama giki gia icungwa. Gute uritu ni kuga ati ODM igukorwo na ihinda iritu kuhura thuguri nditu ya uteti tondu wa ukunderu wa namba. Mimi nawauliza viongozi wote wa chama ya UDA, wa chama ya ODM, mjue mambo ya Kenya iko katika mikono yetu. Hatutaki mchezo, hatutaki karata ya pata potea. Tunataka tushirikiane, tunataka tuelewane mpaka tuunde serikali mwaka ujao ya kuleta Wakenya wote pamoja. Kiama kia ODM gikoretwo gikiorota mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri Ndagitari Raymond Omolo na kuga ati niwe urahuthira icoka cia thirikari kwendia UDA Luo Nyanza ona gutuika ni akanite thitango ici. ODM iroretwo iguru yonekane kana ni gukinyaniria mukana wa kumukanwo na UDA wona kiama kia Hurubaro kiarega kuhunduka murugamo-ini wakio. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.